بله رای دارین ترکیه هر دمه دبیجن پیواجویا لترکیه پیواجویا جار سریه ام بیجن او ناوکی دن لیدکن جدایه جه تمام نمونه این که حتی روژا ایرول دنیای چه بونه دبین جدایه امی مدل ترکیه آوا بکن مدل این که بری نها چه بونه آشتیا جواکی آشتیا دنابرا آلین شرده چاوا پیکاتیه مذاکره چاوا هات نکرن چه هاتیه گوتو بیش کرن چه دانه چه استندنه از به میوان خوره گوتو بیش بکم میوان من بریز محمد بالجیه سروکی ریخستنا تکوشیناش بوم رواتیه او د گلک پیواجوی انده پیواجوی ناشتی و چاره سریه دجی جی گرتیه تبخیر هاتی سپاس سرچاوا بگمان ریخستنا و تکوشینش بو مروواهیه دکل لیت بخواه سالین دورو دریجن دگلک دانوستندنان و دگلک پیواجویان ده جی دیگری جاودریه دکی دشوپینی است خوازم تجمره ببیجی فرق و جداهی و پیواجویا کنهال ترکیه هیا لگل اوین دن وکه کولومبیا کو تجنیزیک و شوپان دیه چیه گلو؟ سپاس کام بری هر تشکی از بجم یعنی هدف هرتم یکه هدف هرتم آشتیه یعنی ام چند دکورن خب بگیجینه آشتی و چاره سری شر را ببینیم. بله. لی رباز و تنگورته گرد دولتا. اما بگشتی استاندارد دیه چه بونه هنه استاندارد نمونتوی هنه و استاندارد جاران جیوان دکورن اندک پیش نداشتن پاش نداشتن و این کل امروز پر جاران امروز دولتا چک بردان چک بناخ کرن یعنی امروز مثلا چکا داویه پیوژه ده تی روزی. اما امروز ترکیه نوارا پیکی و دولت ترکیه ده وجاری دست پیکده. حد مجاری. ايش سبب خانم بوارد كده؟ راست بديتنا تأويك؟ يعني انجام مزاجم يعني الجريداي إرادة سياسية يعني أجر هدف يكفي أجر أرمانش بيجينا أشتيه راسته أما أجر أم بيجن أم لستوكي بكن يعني جوا حرض على يجي نمشي. بله دبينا سكرنا مسألة ده بياته بروبلم نينا مثلا تركيا هنا عالیه برانبری خو وک عالیه کی وک خو د شر کی د چوا دو عالی هنه نه یعنی کس شر خو بتنه نه که دو عالین شر هنه هینا پککی و صنابینش بو ویجی خنیزی کی مذاکره راست ناکه دوید شاشیه کنی نگلو يعني نكا ام بخوزن خوزن يرو نورمال كرتولمش العماده دوغود جاردن تك يعني تكاز جو 40 سالا شركيه و 2 تريليون دولار شويه از خصوصا فهم كرن 2 تريليون هيك بركي كيما يعني من حساب كر دسوت باجتا دسوت سالي يا حرم كردستانيه يعني هر سال 10 مليار دولار في شريده امازون يعني قصي يعني 5 مليار لتركيا اما امازون وبده هزار انسان هاتون کشتن نه اپراسیون همیشه پلیس دجی چند کسایه بحثا ارتش دکن بحثا تیاره دکن بحثا اپراسیون 50,000 100,000 انسان تبلی بونه بده 1000 انسان میلیون انسان مجبور بانه کوچبر بونه یعنی تاثیر شرکی تاثیر اخی گل به شرکه نت دور هزار رخصتنه نه یک دولت یک جی حزب نه دولتی اما عسکری 50 سال ev nişandayı dokori şehri gibi değil meşandan. Yani bana dibin tarafı şer. Yani ev Türkiye hinnati ev yani PKK tarafı ve meseleye gidi dokori beji terörist ama şerkeye. PKK de Türkiye dağırkar nizamçı ama evcik. Davi ortada şerkeye ve mesela Kürdiye heye hal nebi şer derkerdi. Ve mesela Kürdiye hal bebi ki şerveri Rabistan'dan ama rebaz ve bejin cibek tercüme Şimdi dema ne yakem cari pevaje açtıydı Türkiye despetiken. O mesela çeka provokasyon çebun. O gelek karanlık devlete navaşar da geçtiğini açtı. Ama andık devara agresif çebunu açtı yani geçtiğini açtı. Ama ve cari kodan ama çeka ortaya rakın kararı hebi am nişan bedin kararı ki heyet köy duhuzun
PKK dixwazi şerî çekterî bi dawî bike Türkiye jî dixwazi mesela Kurdî hal bike yani dibêjim yani bu aliyê de çek lortê tune bin provokasyon çê nebin pêvajoya hîn zûtir pêş baştir be ez dixwazim em hinekî behsa mesela mekanîzmayê jî bikin mesela li Kolombiya fark di çend merhela de çekên xwedanîn û gihîştin encama dawî wê PKK karibe di çend merhelan de vêyekê pêk bîne û hinek dewlet dixwaze hinekî kategoriyan jê re deyne ew ê ku tevlî şer bûne û ê ku tevlî şer nebûne ev tiştekî rast e bidîtine te yanî dema tu aştiyê dikî tu karî bêjî tu newe tu serê çiyê bimîne ji ber ku te şer kiriye lê tu were ji ber ku te şer nekiriye wê demê ev dibe aştî yani ne açtı yani zahmeti derken öyle yani zahmeti derken bu şey nika İro Serok Komari ve Bultanacı gote Türkiye gote de parlamento xosti ki hezvan 3 sal dana le başvur derve velat bimine bu şey yani PKK ile bir bimine hatta 3 sala mesela hal nabi beke şu yani ama dukurun xub ama eğer yani rasti pêvajoya ev bimeşinin gor standarda bimeşinin ez dibêjim yani ev adaleta yani em bêjin hilbijartî proje dirêj bikî belki provokasyon çê bibin rêxistinê parçe bibî rêxistinê din derkeve olê mesela Kolombiya pêvajoya aştî 6 sala berdewam kir 2 sala dizî berdewam kir heta giştin rojava evê müzekerata piştî 4 sal ser rojavê ev kirin müzekere kirin û giştin dawiye piştî giştin dawiya müzekerata hemû yani kesê ki qostin çeka berdin bûn tarafê aştiye bûn yani ona hemû yek bi yek gotin em bi vê evê rane peymana aştî rane em üstelik ev yani şey wekî kutle tevlî evê bûn hemiya bi hev re û qanûn jî bi wisa bû peyman jî wisa bû û yani û li parlamentoyê cî dane wan tevlî siyasetê bûn tevlî siyasetê bûn serokê komara Kolombiya bi xwe gerilayê berê yani sala 1990 yeka tevlî pêvajoya ku dinê bû wî pêvajoya tevlî bû 30 salê şiva ev gerîla îro bû ev bu serok komara bu serok li derê dinan şey yani Kurdistanê heye bi xwe yani Serok Mesut Barzani peşmerge bu Mam Celal bu peşmerge bu yek bu Serok Komari Irak'ı rol yani kak Mesut Barzani bu Serok Harami Kurdistan'ı hatta yürüyüş naf siyasete de rol ki mezun dilizin siyasete de yani bu eğer ambijin PKK ne siyaseti Cuma bayık ne siyaset ne ki duran kalkan siyaset ne içi bakın mecbur yani eğer ev kategorizasyon çê bibe devlet bixwaze vê yekê bike wê demê ew ê ku nikarin vegerin wê bêjin em çeka jî danayînin em ê serê çiyê bimînin nawsa çi bikin ji bo parastina xwe mecbur çeka bikin yani eğer yani mana tune yani gerek eğer planı kebî 1 sal 2 sal 3 sal em hatta 3 sal yani bigav ki ama gerek ew erê müzekere kirin çawa ev pêvajoya bi dawî bûyî yani çekberdan tevlûbine siyaseti tişkedin balkê ji bêjim rastî belki kesin zanî Türkiye bi xwe li Kolombiya projeyi yani bu gerilayı farkı tevli civa köyün alikari dedi wan. Rehabilitasyon. Yani Türkiye bu alikari wandı ki yani. Pişkiriye ki gerilayı Kolombiya tevli civa kebebin. Ve demet tecrübe kevay başin halı şey bu ya. Türkiye bu Filipin yani mübaşir direkt tevli pêvajoya açtı bu ye o lideri pêvajoya gelek baş demeşi aynı mücadele yani gerilayı Moro Filipin'i tevli açtı o tevli siyaseti bunu hatta otonom yani bu ki ve standart yani tabii yani ne taneci bu Türkiye ev yani plan lazımı tamam lafkırın lazımı ama ne görün bizim şer dışarıda ki tevli şer bu ki tevli şer ne bu az nebem nöbetçi bu az nizam mutfağa da makargiri ne yani kilikleri var rehistine ki ve ki ev her iki rolavan evi ki şer kiri ki hizmet kiri ki çıktıdan kiri 2 sala şer kiri sala şer ne kiri yani işte tevli evli çebebi pêvajoya زحمتي نها بنجها حقوقي دفي ورا آماده كرن يعني دبيجن جهشتيه وي مرحلة وي بيفاجوي بديتنا تدفي بنجها كحقوقية شوا ورا آفا كرن كويدي شرط ومرجن شركرني نمينن جهولي رابن نكاد تشتهنا يك تشت مثلا كردية
çünkü sebaba şer. Yani parlamento da yasa işte derkebin yani ku yani hicada şer nemini. Eğer mesela Kurdici hami hal nebi bir hicada şer öyle rab yani inkar tnebi zamanı Kurdiye nasama Kurdiye yani gerek ne tişmarin kabul kırın ki bejin ev nemayı. Em dikurum bir vajı demokrasiye tekoşuna haber berdavam bakın evet ya duemin gerek yani tevlubuna andam PKK bingaha hukuki çebibi. Jibo tevli civaki siyasete bibin o bu kurun yani rasti ve bidin peşkıstin yani yek rasti ve mesele bidin peşkıstin ona şerkiri ona müzakere edin ev kurun hinzedetir hizmeti ve açtı ve ev bakın yani derva beyli becem gav sabıkın az bu şahsın bizim ev tişki şaş. Jibo çareseriye ke rasti demdreş yani لگوری نمونه کو تدیتنه و جاره هویت هیا لترکیه اویک پیکوره بکیجه انجامی؟ از نه بخشم باوریم و جاره زده تره yani جبر کو yani گاوی تاریخی آتنا بده هر پیوشک تاریخیه اما و جاره قرار تاخیر بانگا اجالان هیا بانگا بحشلی هیا بانگا او çekdanin yani karara çekdanin heye kongre PKK heye gave sembolik avetine u hatta ne vasalık ji be provokasyon demeşi u milletci heviye millet mezine u az dibijim yani ev dişi belki am dixozun zutur bir şey le bigişti hatta ne baş dibijim demeşi u az bihevime serkebi. Bale zbawar dikim hun çubune Rojavayê Kurdistanê چه پروژه ولور هنه هون لوی داره خوازن چه بکن روش لور نها چوایه باوایه کی گشتی yani az Rojava bu projeyi rexsina xuduşum yani karibari insani mi ya am bu zedatir bu parasına mafya zarukan o servi mesele seknin o cbek yani hişyarihin zedatir bibi ki mafya zaruka çe buya o hişyari edi her alikde çedi bir ne asla kam duxuzun le bigişti ali mafi mrovada mafi jineda mafi zarukada gelek zahmeti gelekin cmek revş hin ne başı le kemasi hepcin yani dizanan yani az benim yani hişyerik cuda heye gorsali raburdu da yani revş baş yani revş millet revş ne gelek başı ve şehir yani revşe insani, kahrabeyi, av, perverdeyi, tenduristiyi, gelen müşküle yani. Lüderici hevi gelek ev dinerin, pevajaya bakur dinerin çava bimeşi, her du pevajı bevre gredane, yek bimeşi adına bir şey yani rastici hevi bevre gredane yani. Gelek ispas Brez Mehmet Balcı seruki rekistina tekoşina jbo mrovatiye tu meyvane me bu zor. Gelek ispas, gelek hoş.